megalayapost.news. Nakadaw gajing beteng gajing teru laba ke belane hadu hinin kemit berhadu mentang kestem ka skul ki yeng gisem mat kelinti gisengkin kila syak tak jor na gajing slei hagasnong per Banihat Ipoh district. Nakadaw gajing teru laba ka St Jude Higher Secondary School Banihat ki yeng gisem bat kelinti gisengkin kila syak tak jor hakba ka kalarung wat syik kamera kelas wat syak yeng gisem. Kene gajing ja gade ke belak juja malau senam tang supaya ka ayom liur bajur slam. Hakba mentang kesengi ketika skul kalaha ban asyuti no ikna skul. Baka kelarung syaduk ki kamera kelas bat ki pelau jong ke skul. Nalagata ki yeng gisem ru buon ki bela syakta baka kelarung syaki yeng gisem. Kemajupan pau kani gijing ja shlei ke juja naga por tang sujur uslap. Bat naga ni gadau ke bagi jupan pau kadehi naga jing bombyang kanala jang ke Surokba National Highway 6 Hariboy District. Keman pen kemau amli ke jirang konsumensi ba sustenance certain house nem beladap ula airu ikila jingrap syakati ke skul ban nyarap ru ban pen kuat ya kanala Hendai mentau snem kani ke jingja kala jabyang kumju hakaba kala bu jing ya ekibor punya skul bat ru ya ke snong bagi jing slei ke jabaj hakani ke snong. megalayapost.news.